ukuhlonipha indlu yonke indlu yakuSumakhawula siyame nje la kungenxa yabo Mr. Helen. Thank you. Ngifuna ukuthi kibo bonke abakhambisana naye uMr. Helen nebombuso laba abakhona sibalindele vele ukuthi ngesikhathi sonke ngokuzwane ugogo gogo ngiyathokoza wonke umuntu okhona la ukuthi ningasabi ukwembatha isiNdebele ningezibayethe ngiyathokoza boMichael Ntsibayethe noke bakwethu yayiwa eholweni ungamfoneli ngelanga lokugcina please ngiyaraphe uthi besiphi ijame kuphi nangithi ijame koThomakhawula uthi ayikho velani ngalesi isikhathi siyasekhona sizwe ukuthi bangaki abakhambako abaya eholweni imbongi zekhethu onekhefu ngendeni